Istimor Coffee Institute Academic Etiar Meragleno realiza kuliah umum onde aumenta estudantes sirane conhecimento com o desenvolvimento economia. Kuliah umum nebe realiza iha campus central eti Glenor Mera, sábado lorong rua nulu resin sia fulang novembro tina rihun rua nulu resin rua, convida orador internasional nain rua no orador nasional nain ida. Orador internasional nain rua composto husi profesor Dr. Koes Martazo, MESC, Kuliah Konaba The Concept of Agribusiness Perspective in Timor-Leste. No Dr. Aris Vibawa, MESC, Kuliah Konaba The Development of Timor-Leste Potential Organic Coffee. Entretanto, orador nacional, Mac Dr. Alessandre Pires, ECE, MMI, nebe Kuliah Konaba The Development of Timor-Leste Market and Trend Product. Tui reitor eci ensinor Mateus Maya, kuliah umum ne, primeira vez halau ihe eci. Objetivo husi kuliah umum ne, atau eleva conhecimento ba estudante sira. Atividade kuliah umum atau general lecture ne primeira vez halau ihe eci. Ne hanesa programa ida haunian atu poinsa maka cada semestre. Tem que ser iha kuliah umum ou palestra geral. General lecture para docente no estudante sira, mahasiswa sira atualmente senia ciência em geral. Depois de sira retan matéria e aula, liu sisirnya docente sira cada semestre 16 aulas, mas bem ho ida general lecture atau kuliah umum ni aumenta kalian di tansen experience. Tamane maka programa institusinya program hunian cada semestre ne harus saya tampilkan convida palestra doutor sirne tema kemayu si iur lili spesialidade hansa doutor Koesar Tojoyo ne hansa profesor doktor ne tema ka iha ahli ba iha ailuka satu ailuka umum Timor ni hansa penemu ne mai fahen ini experience konaba prospek agribisnis Timor-Leste. Noni potensi saída maka saya harus potensi agribisnis ba futuro atau desenvolver ekonomi sektor ekonomi iha nasaw ni dane. Segundo Dr. Aris Wibowo nia sekolia liu potensi kafe Timor-Leste no futuro kafe Timor-Leste ba desenvolvimento sektor ekonomi mikro nebe maka orasnya dadau iha Timor-Leste tambah kafe saya hanesan tren yang mercado agora dadau ki mundo Timor-Leste naram bot yang mundo o kafe anta oinsa maka potensi kafe ni be agora ihane beda desenvolve dia kita lihusit inovação teknologia atau ne bele asai quantidade na qualidade para atau bel kompeten mercado. Terceiro, Dr. Alexander Pires nia sekolia liu pa tren mercado, tren produto Timor-Leste yang mercado. Poinsa maka produto na total yang mercado, ninya demanda na hanusa, itemnya preparação produto insa, nia tama pa competição yang mercado insa, itene maka Dr. Alexander Pires, ne mos hanesan perito ida mayusi Universidade da Paz, nia mos saya perito ida ne beke iha Fakultade Ekonomi Paz nian. Agora da mos iha eci nia nesan dosen convidado ba holi atau kuliah umum ou palestra geral cada semestre. Entretanto, professor Dr. Koes Martazo, MSC hateteng, Timor-Leste precisa ter esta atenção para o setor agricultura. Também husi agricultura mak fornece aihang no produção selo, nebelori benefício para povo ne moristiak. Sangat-sangat luas, yaitu potensi pengembangan agribisnis di Timor-Leste. Jadi kalau potensi itu kita menjadikan sesuatu yang sebetulnya antara campuran antara yang sudah faktual itu secara fakta bisa dilihat, fakta dan visual dijadikan satu faktual. Tetapi juga ada sesuatu yang belum bisa dilihat, tetapi hanya bisa dipikirkan. Jadi disitulah kita harus ngomong tentang imajinasi. Imajinasi ini berbeda dengan mimpi dan halusinasi ya. Jadi seperti itu. Jadi
sesuai dengan perintah awalnya, tetap saya tulis potensi pengembangan agribisnis di Timor Leste. Jadi potensi ini sendiri kita membicarakan sesuatu yang sudah terlihat, sudah nyata, kita bisa lihat, kita dan segala macam, termasuk yang belum bisa kita lihat nanti. Kemudian pengembangan itu sendiri bahasa asalnya dari bahasa Inggris itu development. Kalau sudah development itu berarti sebuah proses yang bertambah struktur fungsi. Kemudian agribisnis sendiri. Agribisnis ini kalau di dalam bahasa Inggris klasifikasinya adalah portmanteau. Portmanteau adalah gabungan antara dua kata atau lebih menjadi satu kata dengan arti yang baru. Jadi sesuai dengan yang tadi, agribisnis ini terdiri dari dua kata aslinya, yaitu agriculture dan bisnis. Agriculture sendiri kita terjemahkan pertanian, agrikultura. Jadi ruang lingkupnya, uskupnya sangat-sangat luas. Tidak hanya usaha tanaman, tapi juga peternakan, perikanan, kehutanan dan lain-lain. Jadi jauh lebih luas lagi dengan kopi. Kopi itu hanya satu jenis tanaman saja di dalam. Reportagem Carlitos Soares, contributor televisão Timor Post, Ermera.